Kinongkit kam kebalang Presbyterian Bungsanyang harengkat kinong ilam sinong hak spotrek urumpang ajar penrio kila pentep sikipaj ba hak bayde bag cimpen baji gelentia nagmata kinong wan si kejingiseng KJP samla sedot sabngi keba arpsau kebenlong nadu ke arfotrek hadu ke arfotrek urumpang ajar penrio hak tiga sinong laidon lang ini kesengi nadu Reverend DHL Nongbri Chairman teman basan di Laurin yang Secretary sinong uba o kerba lembar kiwe kinongkit kam kebalang bat kinong ilam sinong ban pedang song bahai ginawan jingseng labu Southly Surok na benta kibawan na East Khas Hills, West Khas Hills, Southwest Khas Hills ban na kiwe gibenta chongkani kathan te net ni kuat ban ai ka tu kani jing tip abidai bagi yang kani kani kasinot bakata kalong ba ajadai ba kini ki kirti kesekian ki banwan sekani ka jeseng te gidan Southly ki Surok ki ban poi chenis pusanyang te kawai ke bangi kuat punya tu ki para bangi baro la kalong kino kam gitu kuat itu kids kalong ba kadistan nang tai namerang sani sia pusanyang kadon kumba 2 kilometer approximately te namta kitu ki bawan ke ba apat ke poin kalong ba nagamta kitu bawan na East Khas Hills district kinyat langba na mairang lengba kasnong masawa hadien jong ko office jong UDC ka Eastern West Khas Hills District bandrung sekali yang kemon banyak lang ba jo kasnong ban khalek nang ta siapu sayang to ka apat kalong ba kibawan na tapon jirang bat kiwi pat kicaka la kalong na riang do ki bat kiwi pat kicaka kin rung lomba ka strok nong klau nang ta kin poi semau sud baya mau nai nang ta kin poi semau pernai bat siapu sayang te kibawan na ke thai nong stoin kin rong long ba kas nong krok ba lang tor dong ba kse tu pusanyang ti kebasan pat ke bawan nama sunram na siela nama korwat na rang thong nama plang ba kiwe pa ke caka ki sabah banjai leng ba na mairang baya mau sawa tu pusanyang ti ke menriu ke bawan na paryong na nong sunri rang blang phang diloin itu kinya hi na kajuk ka benta ke balak kedo ha ke poin kebasan te ke bawan na kitain masundam kinya lamba na sorry kini ke bawan na thai nong kinya lamba na mau nai baya ma phanai tu pasanya te kini ke bawan na leng khoi kinya lamba na benthe long ba benthe dong ba kse bat tu pasanya to kita kilong katu kat ni ki information ki ba ngila ban ai namta ki bawan syakani ke jesa sinat kamlong ha kani nadu apostolik adu atrik kabri ajar penriu ha koi dei bat kamariang lene ka short environment te ngasukua banyak tu kumni ya ki nongwan borok sekni jeseng sinot bakata kalong ba kemeningkong la kerpat ya ki officials jo ka jesema sinot ki dikhot ba ki dilkis ba ki subha ban ra apa ya ki jain sai namar bakani ka caka kalong ka bakret ba te ka baar ka snong borok ka wei kamdon ya ka isosi ban ong ba kamdon ya net wok ba biang ti bat ka net ka kambiang hi hakani ka than ka jongi le ne ka snong area ka snong brok wei ka ditang ka net ertel ti ka balai pat hi kwa pan ya thui phi ba sakani ka snong jongi kinik srok kilong ki bakhim ti ngida ka pat makata pra bagai baro ki bawan sin jesang ba ki sabha banaya pikir bha ban lai na kinuk nu cik ye ka ba phila bi kendu ti ka basau te namar bayi ni ka kecakalong jeseng ngilapan baik kum kabalang rengkat bak sinot ba ka jeseng kan long hang ni apo long rom badan ru ka pasar keba te kerpat yak baro ke bawan sek ni jeseng bak sebah ban rai ke jang siang kenang ba kan persuk ipi haba phi sakri yuble hakani ke jeseng te kebasan namenta ki kali ke badan ni ki karpas ya ke ba mangi kabalang ila asapi te ngilapan baik ba pinjang ha ke parking lot ke ba arfuar ya ke ba kanging ke balang ina penbaik te ke banriu ha ke baidai bat ke parking lot na kaliang jong ke balang rengkat bat ki official jong ka police department jong ka Eastern West Khas Hills district government Meghalaya ngilayo bat penbaik ya ke caka yang kali kenang ban light na kani ke traffic jam kasin menengkong kane ka ji sang samla ke jipsnat sengi ke bala pelang kane ke sinam senyang nagaliang jong kasnong jungi ngi trilang bat kabalang ngi priang sngo bahai ki nongwan je sang
nakamta kan ka ji sang samla ka ji pisnat setngi te kawai pat kalong bagidon kini ke pajba ke bakwa bandi jingdi ki dukan sya dukan ja lane kiwe ki jingdi te nagaliang jong kasnong ngi kirpat yaki bakin sngobha bakin wanra ya ka certificate snong ke ipeng bat nang ta kin pentip ru sengi ka snong khnang bangin yo ban ai permission bat ngidak ngikwa ru ban ong baki to ki bakwa ban bu dukan ne bandi jingdi kin sngobha ban wan mi haka khalai torek Februari 2018 nado kapor prabaje am hado kapor shibaje pm ban kenang ba nyila ban kedau ya ki jaka ban bo ya ki dukan ni kerpat ro ya ki paj ba kim de ban berat pathar ya ki plastik ya ki jabo jaban bat ki de ban berat ha ki jaka ke ba ki de ban berat kenang bat kan mon ra ya ka jing jabo ya ka snong ka thau ya ka saudong sokun hi barok away bat bat nado mensua ka snong pong sanyang kam ju sya ya kinong wandi jingdi kam tam mi kinon tribal ya kinon tribal lane haka kam khai patang haka ne kasnong jungi na kata kadaw kane kajing sang samla na kata kadaw kane kajing sang samla sinat semngi ngikirpan ya ki non tribal bakim day banwan bandi jingdi bad lada UI ki volunteer kinam sya yaki Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya